Anya laki din! Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Ay, wan. Puto da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, sika talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't ngamin to ugali nga. Katwan mat, norarigan, kat adda amin kayong kwa na tinagalas nga ugali. Ngam saan pa amatay day siya, Beshi? Ha? Anya laki din. Simrulaang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro, gapoy ti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga agdalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bain. Hay, kunak laki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamo, dagiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyak, takin biyak dito lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo nagrigat agilunlunod. Nasaya at nagranata, bakla. Hinaan naman. Imbagakmat ka na ngayon idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang nga rutin tinagan ko Purita. Alawanan, purita no purita. Anya tibagayo nana. Sa ludsudak lako man, pudno tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, isu nga amok ambom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Kamsaan pa'y amatay dahin jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsaludsudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayon, wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nga. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pa naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manungal daw. Aniya lakit din. Ita ta nakaawit tan. Pangaasim tamangan ka kuma iti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kawin, intun kwan. Kachichismisyo karag iti balam amarites. Isuladay tati saan mo ama ipangpanganan salbag gid. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilangan di ospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Sa anak asumana wakas toy no saan akas tati aramid mo. Malawanan. Unam tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, ituloy na. Marangrang akton niyaw. Anya. Nawan din nasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tumanin ti pa hospitalam. Ibagak tumot day taking kamayang. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man lagan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit di mat? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatamok ngamin, kad ada ka pa ilang i-hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunak laki din no ipamaw. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitan. Mayatan. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga main. Sige ngamin ka oray mabibising ka basta dalagiti kachis-chismis mo. Mayatan. Nagadukat nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate.
Uri agmalmalam kayong agchis-chismis, kat okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan na ete kastoy mayang. Awan lang aro din di makukwarta. Ngam ni, at data mo rin dito ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y di mano abulan di napalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Saan da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padasang man pailaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Ano niya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Aba, huwan mayang. Padasik ti mapan mga ibaga kadakwada yung bigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdis kitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palang ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim ko mamay, mayang. Oy, Purita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga daday hospital. Ayun, kumare. Na ospital man ang po iti diabetic na. Ay, hala. Ang mga nuison ti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Itang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga, awanin no isong ti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Kanya laki din. Daimbag ta nakarwar kagaya man mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita itilugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiag nagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dagaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan a panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Anya? Apay akasla saan ka maragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaan apudpud no. Ni Nana mo. Gamno pa'y kasta, agpaimbag ka taintay tumakipangan itiwatwat no agpa-blessing da, mayang. Sigurado dayta, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan bay na babae. Kapapa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugo ni Anita, balay da. Sana tinungpatungpa si ka. Saan matanag nakam? Aging ga itakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isun sakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta dakachismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Una na mat ti mapan makichismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Ito masabat mo, ibagam kingkwana, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no nya reaksyon na
Purita, pudno ka diti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da Anita? Ha? Aywan mayang. Apay, italaam amuam. Nagadati mang ibagbagang ang kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Saludsudan pa ino nangalaan da itinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan mo takasta, maring? Amok to ugali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga da itangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyag da, nyakan. Saan mo takasta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupod no nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga di tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Oh, apay ang gusto tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Ah. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kadyakan mo. Nya. Itaidak man pa akas to Ay, una yan ay. No mauspitalak pa ita. Ang mga no iso ti ipatay kon. Ay, saan man nakas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tattao no bilang lang. Salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmadingarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda Anita iti brand nyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo. Kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kada ita apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga da saksis ti karubam. Rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang iji balaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapasapasama kadakwada? Sika talaga. Sa anak mo takasken kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung kakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-accept ti success ni Anita. Ay, Anya? katuwan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panako hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta iti balay da, ta intaasar eh. Ha? Ay, katuwa na. Kano tama pan? Inton malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uy nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kit din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Nay, da kayo matgayam Purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan nga numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mat. Udno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anak taykan, kat saan da ka man la anak sarungkaran.
Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas na ti ibagbaga ayo? Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam nagpiyag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubam. Ha? Win nga rod mayang. Ape akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa, na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rudan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak ka, iti saksis, ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin, si kalaan ti bumaknang. Una yan mayang. Anya, kaano ti mauding angis mo? Ipang mo. Apong payag, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit pa nagsasauda. Ngam, puno, mate. Nyangkel mo? Kaya wa, mate. No, apay ngamin aya, pagsakit ang tinakam mo, di baligit ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam, ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligit, ti daduma tao. uncle. No, naamwa maging matang da anita iti hilax da. Di guard mo kumama iti agtrabaho. Tapno oray motor, winno bike, kat makagatang kamay, iti oray second hand Sa nakastang agsaksakilat ng tinakab mo. Nga isopay kayo din pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kat iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kasla manumitin nga daw asan ka nagpasada, Pariberta. Saan pa'y garod paray? Kasanwa ka makapasada kaya diyak pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka. Kasta ka day, paray. Patarimaan mo nga minay, tapno makapasada ka bitay. Sayang bita. Oray kasano ti ayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garod kwartak, paray. Nuad na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Ay, apa. Day taki din. Uray sa kawa magkwarta kita, paray. Nagbayad kami kinibakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay kas na ka ni paray. Kulaklaki din nuad na mabulon cooking ka. Eh, pasensyakan, paray. Awan na talaga. Amumbat kanya kaon. Sa anak anarigat akasarsarita laki di anda. Ay, pangutangan ka saya. Aglon ka lang ni kuaw, paray. Ha? Ipadas mo, membro ka ba? Plan-plan wag bitlang, aglon paray. No kayat mo, aggidan tama pa nintun umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan na, nasaan ka nagpaspasada. Ngam, kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit. Aday taka man din ako nakam. Iparparupan man din nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit. May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, Bertaw. Ay, di ka lang tanga urayan ba? Panunutan nakman ako nakaon. Ha, ipakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya?
Iswa pa nga asem, ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasada kan. Awan ka ng tayan na salbag ka. Kayat mo asawan, agloan mat ni kumpare Maberto lakay? Win ka no bakit? O saan na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na? Katwa na. Ay, kasibit ti kumparet. Manumit din alawas dyan. Dandan sapay ka din makabulan asa na nakapaspasada. Iso ang mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kasta talaga Nuadta ko makwartak bakit? Pautang ako ba? Naburay sa kiyawang magaron. Agloan kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Intun bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intun bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko. Aywan gayam anya. Katwa na, awisam ni Paring Berto, tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kay mo itay ana pa nagpila niya paradaan. Naipatarimahan na magkaya man ti tricycle na, nanarita. Ha, aywan, hindi pa namin sa nalawas, anay patarimaan na. Isumat lapag at lapayag man ti isam mo Si Kaki di man. Naimbag man, tanay pasimpala maglaang. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Katuray tanapigsa mo ti panagbasada na. Maiurnungan na madlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Ngamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may jitalon. Katnay, dandani mo nga agdawa dag iti pagay may. Agpautang ka man kiday. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka, tayo nakagsapol iti dirty old man. Baring adda, tayo ado ti dollars na. Anya lakit di. Hey, bigbigat, nakapanibid ka dito yan sa tricycle, Mabertaw. Ha? Aywan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsan na talaga, tata. Kwarta ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta, kat nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldaw, abumanorbor kayaw, tadulat ta ti masahiraw. Oray ka sa numit kapig sa ti panagpasada, kat aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita, kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak, iti koop. Ngamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad ka, tata. Judith talaga. Si kapay may tagparikot. Diskardam la dayta, Berto. Mapayadam la ita. Hanya laki din. Galawang lalaki Ay, sapa lang kumangaraw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Tigriti lang nakadkadlaw nga daman ng kaapam. Ay, talagang adda. Sus. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano yan? Taapay na Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyot keg mo sa una na. Naku na, naki din a parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan day ta,
Adalimod a relasyon da Judith kan ti asawa. Ay, mabakal ko talaga na diya babae. Jak maklaw nga isukat nak ti asawa itikas kan kuha na. How come, nana? Ay, kundi kumpari da diya apidring kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, oray mabuyok na iday. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Awan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbungkaw ka mo tayo. Ay, saan ba kini? Aha! Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw, timapan mo sa lugsoda noon at inluto na. Bakit? Damag iti sidan. Ay na! Kunam siguro no jak amot ilimlimod mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakit? Anya ka din dito kay bagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimod ko king... Ay, di ka lang pampamarang! Agpampamarang kang awan aramid mo! Ha? Tama nga numaikali ka si bibiyag tigas na aramid mo ah! Ha? Agasaman tilaing mo, gilimad! Anya? Ay, makalak lang iti bidensyak! Talagang ay pakulong kayo iti babae! Kunam siguro no jak mo? Ay, agsagana ka, Berto! Anya? Ay, talaga sana ka makaigna! Ha? Kat no, da ebidensya. Di ka pala mapantapisan, ijabalay dan o pa'y suka. Ay, talaga! Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti naamuak nga da relasyon da iti asawak, kantay ti ajudet. Apay, napanag na ka mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nilakay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta, agpapabayad day di ajudet iti asawak. Siguro, agpapabayad nga ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide! Narigat nagsasao, nana. Ang mga nusan apo no dayta. Nauwan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswanda ken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko. Saan nakatulang? Ay, Sugodak to pa daya Judith iti balay na. Talagang agngar-ngaryo takkan ko na. Talaga! Ay, nasaya at tanagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dita nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka. Tapno tong paan naklatan akastoy, ha? Ay, di ka nagindi na ingawan ng maum. Abo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umunasak bay kang agtong paakas ta. Ay, awanan, ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sekret aw nga nanayon nga mailimlimad. Hawanan ka itibain. Anya? Kunam siguro, no, jak amo ti limad a relasyon nyo iti asawak? Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat? Yaks! Anya? Amo yu day taga inaramid yu kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtong pa. Kan agsasao di sana pudno? Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Carita. Magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni tagas na nga naramid mo. Tapay! Isakit mo, day di adudet, ngumsyak nga asawa, ma! Na, apay, anya launay ayati parikot mo king kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di tagas na nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripidring, nakababay nunay king kuana. Ay, ti kunam kiday, podno nga may nga da relasyon nyo, kini Judith. Na, Ay, sumungbat ka iti bari, bartatong paon ka lang arod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo anay imbag dagiti may pagbaga.
Siguro, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan ngal daw, kat maipapan iti due date. Ha? Due date, ti utang kau ije ko up. Nakunak aparikot kau, ti pagbayad kau, ta due date nan. Saan na pagbayad ko iti babae ng agdagan iti due date? Ang lalaki din na yarita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni due date, ngawan gap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni due date, gapoy tinaramin mo, ay awan bibiyang kau. Sangwang masikalhag. Ay na. Ay, bababainak ka talaga. At dayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababainak ka talaga. Awan mo gayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Gamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao. Na ibabain ko matahan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahit aramidem, nana! Impagarup ko nga raw nga ada relasyon da. Ngam jay nangag ko iti asawak. Nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan mo gayam iti Judith iti utang na ijay ko. Oh, Anya? di pa lang awat ko nga mehen kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akit parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, tsaka mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At dadakkel abarita mi ije balay. Isuman lat mapan mo alaenan. Tayo ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno na lawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo ang. San akasta nga ipapanmulatan o anya laditan. Anya kalaki din nana. Ay, mababain na ka talaga. Kasanon ngayon agdaron ni Judith. Kasangwa nga. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ato'y narabi mo mga nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nadamag yu ka din, nanang? Ti anya rime. Natakawan ka no mo ti balo akaruba tayo. Ni Edgar ka day tinakdaka maatum anak ka. Anya lakit din ni nanang. Asino kumapay ti daduma kat isulaang mo ti balo akaruba tayo. Na, agsalsalod sudak laang. Kasta mo ti isungbat mo. Anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mo't nanang. Sarino ti papanan nyo. Mapanak iti ay ni uncle mo. Anya ti aramidan nyo ijay. Tumulong hak anak ko. No kasta, amam mo yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan panawan ka pa'y. Mapanak iti ni Edgar, tagsarita kami man. Agtugaw ka atisi. Agyaman aklaunay. Ay, anya kami ng tigagaram. Putno ka day, di nadamag ko, natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasurak laang iti duangal daw. Iti nagawadak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't kaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Amamom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito balay mo. Nangag ko ti ungor ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sa badulay jay. Amomot siguro no anya ti kayat ko asawan.
nga tinapatag nga ibagak, mainaay ka dagiti nagtakaw iti balay ti kaaruba me, kapitan. Bagam nga ro din no, anya day tatis Ada ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Ha? Kasanumot na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi Sabado ti Rabi What? Ungor ti motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na kat day tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan ni ti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat-kat nga raw, nga masigurado ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan. Anya dyan sa istoryahan ng tigladis kyung kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo akalugaran tayo, danay. Ni, kano pa tatang? Di na palabas ka nung aldaw. No kasta, Enranada, idi nagbakasyon dyan lakay. Isa, mate. Adda ka diti suspekda, tatang? Awan sapay, mate. Saan ka nung agkor ni CCTV di balay na? Ngam sigurado, akalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amangan nun nabayag asip-siputan da ti balay dyan lakay. Idi naamuan da nagbakasyon. Inranada mo tang, di nagtakaw, di balay na. Da ka diti anak mo, Rodilio. Apay ni Danay, kapitan. Kaya't bilang nga makasarita. May papanitian niya, kapitan. Dangamin din lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. So, ti pagsuspitsaan da nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anyi? At sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungur ka daw, ti motor natin ang agnitisay. No kasta, nitisay tinang itudo iti nakaw. Ken ungur lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matigasay. Iyawan. Saan nagtatakaw, kapitan? Si Kamay, ti intudo ni Tisay. Una hindi tabakay. Basta mangisurulatan. Nagag na kanunga raw, ti ungur ti motor mo. Kano, kapitan? Di sa ba daw, ti rabi ay. Oho, ulbod mo day tabakay. Ada ka diti pamanagnag mo, saan na po no, tindanon ni Tisi ka na kamay. E di Sabado iti Rabi, kapitan, kat napanak iti ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon nun ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't na ungor ti sabali ang motor ti langag na, kapitan. Wano saan? Amangan inararamid na lang deta nga istorya. Sino ti kadwaman na panagbuya? Tinubiyak, kapitan. Nakita dakmot lang ni Kagawad Gusting ijay. Na, kagawad gusting? Ni Kagawad Gusting timang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi, kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro iti concert, itinubiyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takayat ko adalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya, nagtakaw dito ibalaibaw. Imayak, tapno lawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabado ti Rabi ay. Tanagbuya da iti konsert. Kaya ta sa winday ta, saan nga iso tinagtakaw dito'y balaibaw, Edgar. Ang nangagkano ni Tisi ti ungor ti motor na. Na, ungur ti motar. Apay, umanay dahi ta nga ebidensya. Tamno ito doon na ti anak ko. Attention seeker, kan pabida talaga dahi ta abakat. Hanya laki, Nagpatulong akmat din kadagiti karubak nga dati CCTV na. Baring adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamot ti amin. Kantapno saanan ang mapapabasol dagiti inosente.
Awanan kay ti 26. Na, apay ka di aya. Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. Dayjay ka day. Nangagaw ti ungor ti motor ti anak mo, di Sabado ti Rabier, Rodeliao. Ayan yung laki din tisay. Ungor ti motor lang tinanggag mo kang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungor ti motor ni Danay, ada ka di maramidam. Ni Dani lang ka ti kasi ti motor na dito yung lugar tayo ha. Sa maysa, napan nakikonsert ti anak ko idirabi iti Sabado. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy, no kaya't mo tagpabida iyay balaw. Di mo iraman ti anak ko, Sige, may salangit ti may bagaking kawan. Mapalit na kan minto matlangin o sinti ti anak ko. Itapay lang katagsaganakan. Haddan total daw mau. Sana siya tikas kastamoy. Aniya? Niya nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan yun, Nanang. Ungor nga ron ti motor ni Danay, tinangag ko remay. Anya lakit din, Nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti ibagbagak. Di kay mabutang da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kayat yu lang ti agpabida iti balo a karuba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom da ita panagsasaom rimay. Mangagdag iti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no, kayat yu lang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kita niya amang ano daytan ti pakaibaludan niyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagabot. Tap na ibaga kada kayo, umanay dayta apakaibaludan nyo. Anya lakit din ayan, Nanang. Ada ka din na panapulis iya balayaw, Ikar. Adla, Kapitan. E di pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis? Saan mo't kidi, Kapitan? Dakmat lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak. Tadyak amon upod nung ata, wano ulbud na laang. Nasaya at magkaroon, nukas na. Uray siya. Kalpasan ti panagsarita mi ni Danay. Kat agdwa-dwa akmat lang, nupod nung ata di imbaga na. Wano agar aramid laang ti istorya. Wan nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmat laang ni Nanang na, Kapitan. Uray lang ni Kagawad Gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti Dayay a Kagawad. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo iti barangay hall anakaw. Ada ka din ni Kagawad Gusteng. Adda, Tatang? Anya nga tikunan ni Kapitan. Okay yan, Tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Ti ko na ni Kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, nambaglangayn. Makaangas mo't langan datahaw. Ay na. Ay. Una, Tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidak, Tatang. Ha? Anya ti kayat mo asawin na nakaw. Isumot ti idimandak, Tatang. Na. Idimandak tapno agnakam. Naglayng agpabasol. Kanagaramid iti istorya tayo dya. Bakit? Ay, wain. Mayat na ita nakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may. Tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayaw, Rodelia. Ay na. Maawatan kayaw, Kapitan. Tinapatag, kat napanagnagan ti anak kaw, nga iso kahit inosentay. Hay, wan gaya. Naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti dahi ta abanag, Rodelia. Ay, hagyaman naklaunay, Kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, isa pangasiyaw. Tatulungan na kami, Kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo lang, nuwag di manda kayaw.
Nasko na may kanitiliksyon ti tao akas kikwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Ha? Meron na? Nangalaam ti ebidensyam idar. Adagam ti CCTV ti may sa akaruba mi, Kapitan. Ada? Naimbag man, naalan na ti rupa ti agtataka. Wen, Kapitan. Naala na ti rupa da idikim malay at naitigit. Nasipnget, nga mairupaan mi da. Kat asino mo na kitang agtatakaw ngay? Da Fidel kin Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Ada? Dagiti kalugaran tayo matlaan, Kapitan. Isumot lagaya makasiti aksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nag-report ka na ka nagiti masiklan. Wen, Kapitan. Dalpasen. Imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall, nanang. Abay kanaw, asinaw, tinangibaga. Adda tinangidimanda kada kayo. Ha? Anya? Day ta tibagbagak, nanang. Day ta kinaulbod yo, ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo, anak ko. Imbis nga ipalawag mo na sayaat, but-but nga nakpailang mag. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, a pinabasol yo ang nagtakaw. Ali pabida pa mor, papansin pa mor kini Uncle Edgar, nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan yo, anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, Kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, Kapitan. Santay asigurado no anya ti ibaga nagiti masiknan. Ngamit ti panagkunak, kat mabalin ang maibalon ka. Sana nalaka, ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi ba ni Daddy, no iso ti naibalon, gapo iti inuulbog nga istorya. Ay, pagbababaw ya kung tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay mga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti makagapo. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga kararamid ka mo iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray ti monsong batan ti salutsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramidag tapno sa anak ka mabalod, Kapitan. Sana ka nakasagan na maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinagam. Adda ka din ni Danay. Hey, yawan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Happy ka, day? Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No namnamam ngayat tras na reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, hadi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masiknan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalaw, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wanak. Ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di ka agpapabasol no saan ka mo't asigurado. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti ulbod na sa uyaw. Kano kaya't mo tagpabida, hagpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Reme. Talaga maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan ako mamot anak ko. Diyak kayat ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Reme.
Kasla kayat mo mo't ama ibalurak nga inam. Kasta tiragsak mo, di nakman konsensyaan na kasta nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, o na yan. Ay, awagak man langan ni Manong mo. Imbaga kon kini Manong tinaramidyo. Kat uray iso, awam mo lang timaramidan na. Nukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tatiganaban nyo nanang. Pabida kay tumot ngamin. Naimbag kumamot ano pud no tirumrumor ditang iwat yo. Saan mga rod? Inton sa marono, ngagpabida kay kinang Edgar. Siguraduan nyo ahusto tirumrumor itingiwat yo tanay. Dakay tumot lang ti agparikot iti ibo nga dagiti kalukwan nyo. Anya lakit dik. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.